Pengen ditemenin, pengen ditemenin, ayo. Asik. Maksudnya luruh hiburan Kakak udah pikiran Bapak Mulia rame-rame sebuah turan Ibu Haja Alah wow si bungsu ayo goyang asik oh ceto spesial masih Dede Solomon ya ngakeo akhirnya gunung so ngakeo Sumaliwit terus Banyu Bening terus Iwake patingan kelibir lanang wadon adus-adusan gede cilik sasenangan yuk goyang lagi dah sama ayahnya belum tentu bisa goyang anaknya pintar goyang lagi bang lihat bang alah angin gunung Sumaliwit Banyu Bening Iwake pating kelibir lanang wadon adus-adusan gede cilik sasenangan bagir najana tegas ningangan sing lagi orang karumah goyang Pirona deui ayo tutup yos ayo goyang aja bergoyang asik oh lagi odede angin gunung Sumaliwit Banyu Bening Iwake patingan kelibir lanang wadon adus-adusan gede cilik sasenangan sikap atur nuhun ibu kameramen fotografer sama petugas official angin gunung Sumaliwit Banyu Bening Iwake pating kelibir lanang wadon adus-adusan gede cilik sasenangan batir apa lagi najana greges ningangan maksudnya bukan udara mah pikiran singa lagi orang karuan ayo goyang Oke, siap Miss Nuri sambil menghadirkan Miss Anissa dan juga Miss Mega ya. ayo bun Buat Miss Mega dan juga Miss Anissa silakan bergabung di sini. wow